da se začne... Kam gremo? Gremo na Slape, mende. Na Slape, ti si mi Slapi. Zdaj gremo med dva v kanjon. Jaz sem škorenčka buvam še. Zdaj se še rihtamo, zgleda bo dež, vreme je tako zmeroma, ne, med dva tak na trofima. Najboljše razmere zmerom. Najboljše razmere. Neč delena je čaka 20 minut peške do gr. Do vrha Slapa gremo kanjon Cuc, pogledat kako je kje, če bo treba kje spucat. Gremo na kanjoning. Jej! Evo, mi dva pristopamo v kanjon. Zdaj pa sigurno nekaj lepega, kaj je rodi kamera. Neč lepega, sam najni zašvicani obrazi. Nije hoditi, kaj sparčno. Nije hoditi, kaj sparčno. Evo, tle se pa ta glavna štajga začne. Mi dva smo na vrhu. Rudi vas pa čez mučil. Dole je pa kanjon. Zdaj pa gremo pit. Najprej, ker smo tak žejna.
Как я был? Stai să dai înapoi. Și spravă tot, nu mergi de trogă. Asta така, так ми. Это la otra. Пусть это. Nu slabă, a? Я понял, да. Нема. Le tako sreći.
Tako.